لوح فشرده صبا تقدیم می کند. آموزش زبان ترکی به روش نصرت. درس سوم. به این مکالمه گوش کنید. در این مکالمه خواهید شنید Ama Türkçem çok iyi değil. که یعنی ترکی من خیلی خوب نیست. گوش کنید. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Siz Türkçe biliyorsunuz. Evet, biraz. Ama Türkçem çok iyi değil. Amerikalı mısınız? Evet, Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. شما شنیدید؟ çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. که یعنی شما ترکی رو خیلی خوب صحبت می کنید. دوباره به مکالمه توجه کنید. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Siz Türkçe biliyorsunuz. Evet, biraz. Ama Türkçem çok iyi değil. Amerikalı mısınız? Evet, Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. حالا کلمه معادل زبان ترکی رو بیان کنید. Türkçe. Türkçe. بگید من ترکی بلدم. Türkçe biliyorum. بگید من یک کمی ترکی بلدم. Biraz Türkçe biliyorum. میخواید بگید اما ترکی من خیلی خوب نیست. فقط گوش کنید. Ama Türkçem çok iyi değil. Ama Türkçem çok iyi değil. این کلمه معادله اماست. گوش کنید و تکرار کنید. Ama. Ma. Ama. Ama. چطور میگید اما؟ Ama. یادتون میاد چطور میگید خوب نیست یا نیست خوب؟ İyi değil. İyi değil. چطور میگید خیلی خوب؟ Çok iyi. Çok iyi. حالا سعی کنید بگید ترکی من خیلی خوب نیست. در واقع میگید خیلی خوب نیست ترکی من. Ama Türkçem çok iyi değil. Çok iyi değil. چطور یه نفر از شما میپرسه که آیا ترکی بلدید؟ Türkçe biliyor musunuz? بگید بله یک کمی. Evet, biraz. اما ترکی من خیلی خوب نیست. Ama Türkçem çok iyi değil. Çok iyi değil. اون میگه اما شما ترکی رو خیلی خوب صحبت میکنید. خیلی خوب صحبت میکنید. گوش کنید و تکرار کنید. Konuşuyorsunuz. Sunuz. Sunuz. Yor. Uyuyor. Uyuyorsunuz. Konuş. Konuş. Konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. کلمه معادل خوب چیه؟ İyi. حالا اون میگه شما خیلی خوب صحبت میکنید. در واقع میگه خیلی خوب شما صحبت میکنید. Çok iyi konuşuyorsunuz. Konuş, uyuyorsunuz. Çok iyi konuşuyorsunuz. با هم بگید بلدم بلدی. Biliyorum, biliyorsunuz. چطور میگید شما صحبت میکنید؟ Konuşuyorsunuz. Uyuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. اینطوری میگید من صحبت میکنم. گوش کنید و تکرار کنید. Konuşuyorum.
Yorum. Uyuyorum. Konuş. Konuşuyorum. چطور میگید من صحبت میکنم؟ Konuşuyorum. چطور میگه شما خیلی خوب صحبت میکنید؟ Çok iyi konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. چطور میگید ترکی من خیلی خوب نیست؟ Türkçem çok iyi değil. Türkçem çok iyi değil. یادتون میاد چطور باید بگید حالتون چطوره؟ Nasılsınız? Nasılsınız? چطور جواب میده ممنونم خوبم؟ Teşekkür ederim. İyiyim. Teşekkür ederim. اون چطور میپرسه حال شما چطوره؟ Siz nasılsınız? Siz nasılsınız? جواب بدید منم خوبم. Ben de iyiyim. Ben de. Ben de iyiyim. بعد از یه مدت باید برید. بگید خدا نگهدار. İyi günler. İyi günler. فرض کنید متوجه نشدید یه نفر به ترکی چی میگه. سعی کنید بگید من انگلیسی صحبت میکنم. İngilizce konuşuyorum. İngilizce konuşuyorum. چطور میگید ترکیتون خیلی خوب نیست؟ Türkçem çok iyi değil. Türkçem çok iyi değil. میخواید بگید ببخشید. Affedersiniz. Affedersiniz. دوباره بگید من انگلیسی صحبت میکنم. İngilizce konuşuyorum. حالا چطور با یکی از همراهاتون به صورت خودمونی سلام میکنید؟ Merhaba. اون جواب میده سلام حالتون چطوره؟ Merhaba. Nasılsınız? Nasılsınız? جواب بدید ممنونم خوبم. Teşekkür ederim, iyiyim. İyiyim. ازش بپرسید حال شما چطوره؟ Siz nasılsınız? جواب میده منم خوبم. Ben de iyiyim. Ben de iyiyim. اون چیزی میگه که شما به درستی متوجه نمیشید. سعی کنید بگید من ترکیم خوب نیست. Türkçem çok iyi değil. اون میگه شما خیلی خوب ترکی حرف میزنید. در واقع میگه خیلی خوب ترکی شما حرف میزنید. امتحانش کنید. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. چطور میگید ممنونم؟ Teşekkür ederim. حالا بگید خداحافظ. İyi günler. İyi günler. یکی از دوستانتون شما رو به همسرش معرفی میکنه. چطور بهش میگید سلام؟ Merhaba. چطور ازش میپرسید حالش چطوره؟ Nasılsınız?
Nasılsınız? اون از اینکه شما ترکی بلدید متعجب میشه. فقط گوش کنید. Aa, siz Türkçe biliyorsunuz. بگید بله یه کمی ولی ترکیم خیلی خوب نیست. Evet biraz. Ama Türkçem çok iyi değil. اون میگه که شما ترکی رو خیلی خوب صحبت میکنید. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. چطور میگید من انگلیسی صحبت میکنم؟ İngilizce konuşuyorum. İngilizce konuşuyorum. دوباره بگید ترکی من خیلی خوب نیست. Türkçem çok iyi değil. میگید اما انگلیسی رو خیلی خوب صحبت میکنم. در واقع میگید خیلی خوب انگلیسی رو صحبت میکنم. Ama çok iyi İngilizce konuşuyorum. Ama çok iyi İngilizce konuşuyorum. چطور ازتون میپرسه آیا ترکی بلدید؟ Türkçe biliyor musunuz? بگید بله یه ذره بلدم. Evet biraz biliyorum. چطور ازتون میپرسه که آیا آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Mısınız? Sınız? کدوم قسمتش به معنی شما هستیده؟ Sınız? چطور ازتون میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? حالا چطور میگه شما آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. Amerikalısınız. این کلمه معادل ترکه. گوش کنید و تکرار کنید. Türk. Türk. و اینجوری میگن شما یه ترک هستید. در واقع میگید هستید شما یک ترک. گوش کنید و تکرار کنید. Türksünüz. Sünüz. Sünüz. Türksünüz. حواستون باشه با توجه به هارمونی مصوت‌ها شما میگید Türk. Sünüz. دوباره بگید شما یک ترک هستید. Türksünüz. اون چطور میگه شما یه آمریکایی هستید؟ Amerikalısınız. Sınız. Amerikalısınız. اون میگه شما حرف میزنید. Konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. برای درک کردن پایان بندی های متفاوت سعی کنید بگید شما آمریکایی هستید. شما ترک هستید. Amerikalısınız. Türksünüz. Sınız, sünüz. Amerikalısınız. Türksünüz. چطور ازتون میپرسه آیا آمریکایی هستید؟ Amerikalı mısınız? Mısınız? برای پرسیدن اینکه آیا شما ترک هستید استفاده میکنید از فرم Mü. سعی کنید بپرسید آیا شما ترک هستید؟ Türk müsünüz? Türk müsünüz? حالا بپرسید آیا شما ترک هستید؟ آیا آمریکایی هستید؟ که یعنی آیا شما یک ترک یا آمریکایی هستید؟
Türk müsünüz, Amerikalı mısınız? Türk müsünüz, Amerikalı mısınız? آیا یادتون میاد معادل کلمه زبان ترکی چی بود؟ Türkçe. Türkçe. با هم بگید. ترک، ترکی. Türk. Türkçe. حالا ازش بپرسید آیا ترکیه؟ Türk müsünüz? Türk müsünüz? اون اینطوری میگه بله من یک ترک هستم. گوش کنید و تکرار کنید. Evet, Türk'üm. 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 کدوم قسمتش به معنای من هستمه؟ در واقع میشه اون چطور میگه من یک ترک هستم؟ Türk'üm. با هم بگید. ترک، من یک ترک هستم. Türk. Türk'üm. حالا با هم بگید. آمریکایی، من آمریکایی هستم. به انتهای من هستم دقت کنید. Amerikalı, Amerikalıyım. بهش بگید شما یک ترک هستید. Türksünüz. Türksünüz. میخواید بگید من یک ترک نیستم. کلمه معادل نیستم چیه؟ Değil. Değil. این معادل من نیستمه. در واقع میگید نیستم من. گوش کنید و تکرار کنید. Değilim. Em. Em. Değilim. سعی کنید بگید من یک ترک نیستم. Türk değilim. Türk değilim. همراهتون چطور میگه من یک ترکم؟ Türk'üm. دوباره بگید من ترک نیستم. Türk değilim. حالا اون چطور میگه من آمریکایی نیستم؟ امتحانش کنید. Amerikalı değilim. Değilim. اون چطور از شما میپرسه آیا شما ترک هستید؟ Türk müsünüz? جواب بدید نه من ترک نیستم. Hayır, Türk değilim. Hayır, Türk değilim. شما اینطوری میپرسید تو چی؟ گوش کنید و تکرار کنید. Ya siz? Ya? Ya? Ya siz? بپرسید شما چطور؟ Ya siz? حالا با اضافه کردن من برای تأکید بگید من آمریکایی هستم. شما چطور؟ Ben Amerikalıyım. Ya siz? اون جواب میده من ترک هستم. شما چطور؟ Türk'üm. Ya siz? Ya siz? جواب بدید من ترک نیستم. Türk değilim. اما ترکی حرف میزنم. در واقع میگید حرف میزنم ترکی. Ama Türkçe konuşuyorum. Türkçe konuşuyorum. بگید یه کمی ترکی بلدم. Biraz Türkçe biliyorum. بپرسید شما چطور؟ آیا شما ترک هستید؟ Ya siz? Türk müsünüz? اون جواب میده بله من ترک هستم. شما چطور؟
Evet, Türk'üm. Ya siz? Ya siz? اون با ایجاد مقایسه میپرسه آیا شما آمریکایی هستید؟ Siz Amerikalı mısınız? Siz Amerikalı mısınız? چطور میپرسید آیا ترکی بلدی؟ Türkçe biliyor musunuz? جواب بدید نه ترکی من خیلی خوب نیست. Hayır, Türkçem iyi değil. Değil. Türkçem iyi değil. اون چطور میگه شما ترکی رو خیلی خوب حرف میزنید؟ Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. اون دوباره چطور میگه که یه ترکه؟ Türk'üm. بعدن شما یکی از افراد هتل رو میبینید. ازش بپرسید حالتون چطوره؟ Nasılsınız? چطور جواب میده ممنونم خوبم. Teşekkür ederim. İyiyim. اون چطور از شما میپرسه حال شما چطوره؟ Siz nasılsınız? چطور میگید شما هم حالتون خوبه؟ Ben de iyiyim. بگید اما ترکی من خیلی خوب نیست. Ama Türkçem çok iyi değil. با تأکید بگید من آمریکایی هستم. شما چطور؟ Ben Amerikalıyım. Ya siz? اون چطور میگه من ترک هستم؟ Türk'üm. بگید من ترک نیستم. Türk değilim. Türk değilim. اون میگه شما آمریکایی هستید. Amerikalısınız. اون چطور میگه شما ترکی رو خیلی خوب صحبت میکنید؟ Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. Konuşuyorsunuz. Çok iyi Türkçe konuşuyorsunuz. بگید نه ترکی من خیلی خوب نیست. Hayır, Türkçem iyi değil. Türkçem iyi değil. حالا با هم بگید من آمریکایی هستم. من آمریکایی نیستم. Amerikalıyım. Amerikalı değilim. بگید من ترک نیستم. شما چطور؟ Türk değilim. Ya siz? بپرسید آیا ترک هستی؟ Türk müsünüz? Türk müsünüz? اون چطور جواب میده بله من ترک هستم. Evet, Türk'üm. اون میگه من انگلیسی بلد نیستم. من آمریکایی نیستم. İngilizce bilmiyorum. Amerikalı değilim. آیا یادتون میاد چطور با یه نفر به صورت رسمی سلام و احوال پرسی میکردید؟ Merhaba. اون جواب میده سلام حالتون چطوره؟ Merhaba. Nasılsınız? جواب بدید من خوبم حال شما چطوره؟ İyiyim. Siz nasılsınız? اون چطور میگه اونم حالش خوبه؟
Ben de iyiyim. بگید خداحافظ. İyi günler. فرض کنید میخواید با یه خانم جوان مکالمه کنید. چطور این کار رو انجام میدید؟ Affedersiniz. باهاش احوال پرسی کنید. Merhaba. Merhaba. بگید معذرت میخوام شما انگلیسی بلدید؟ Affedersiniz. İngilizce biliyor musunuz? Hayır. اون میگه که نه بلد نیست. Bilmiyorum. حالا اون میخواد از شما یه سوال بپرسه که باید بهش جواب بدید. Amerikalı mısınız? Evet, Amerikalıyım. حالا بگید ولی شما ترکی بلدید. Ama Türkçe biliyorum. بهتره کلمه یه کمی رو اضافه کنید. Biraz. شاید بهتر باشه بگید ترکی من خیلی خوب نیست. Türkçem çok iyi değil. حالا اون میره و میگه خداحافظ. سعی کنید بهش بگید خداحافظ. İyi günler. İyi günler. پایان درس سوم.